jualan bir peletok juga ya, Bu? Iya, bir peletok buat sendiri. Bir peletok khas Betawi. Wah, mantep nih. Bu, ini namanya es selendang mayang ya? Iya, es selendang mayang. Ini orang Betawi asli. Ya, Betawi asli. Oh, mantep banget tuh, Bu. Wah, samping Musola As-Solihin. Biasanya ada nangkanya, ini lagi original nih. Iya. Thank you.